لەسەر سەردانەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا زیاتر دەوەستین بەڕێز زەکەریا یاپچیۆغلۆ جێگر و بریکاری سەرۆکی گشتی هوداپار لە ئامەدی باکووری کوردستانەوە لەگەڵێما بێ. بەڕێز زەکەریا ئەم کاتت باش، ئێوە چۆن تەماشای سەردانەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا دەکەن؟ دمو بخیر. از هیچ درام اب وشون اب تلفونا ما به وشنوا به وسیله خیری و حتی به سروی هریم کردستان شلوار بارزانی سردانوی ترکیه حفظیتناوی به چاوشوله و سرک جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان جوینوان به وسیله خیری انشالله. باور دکن سردما که گو کشه هریمی زیاده بونه کشین اولهی یه سینور نابینا ترکیه و هریم کردستان دا چی بونه. از هیویدارم اف سردان اف جوین و جبو دانستاندن جبو سروان مثلا دانستاندن و دیالوگی و دری که خیری وکی انشالله. وقتی زانیم سال 2013 حتی ایرو نه جارا آسکی بلنده جناب سروکی هریم کردستان شیروان بارزانی سردم اگو سروک هریم کردستان بوجی و حتی ایرو گرگ جارا چون حتی چیم پیوندی هریم کردستان و ترکیه جبو پیش کردن اف هفدیتین و جبین گرنگن انشالله. ام باور دین برجواندی جی هفباشن جبو وان برجواندی هفباشی و پیوندی پیش کردن انشالله. بەهێزبوونەوەی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا چ کاریگەریەکی لەسەر باکووری کوردستان دەبێت؟ بێگومان ji ber ku nüfusê Tirkiye nêzî 20 milyon Kurd li Tirkiye dijîn li başûr birayê wanê Kurd wextê nav rehetiyê dibin yan jî peywendiyê Kurdên başûr û Tirkiye xweş bin dilê me jî xweş dibe dilê me jî geş dibe peywendiyê Kurdistana hema Kurdistanê û Tirkiye wexte ku xweş bin ez bawer dikim wê serê Tirkiye jî rehet be. Yani ve peyvendi Türkiye ve hamvalatî ve Kurd jî ve xweş dibin. Yani ve bandorekî erenî ve bibe inşallah. کاک زەکەریا ئێوە لەو باوەڕەدان کە جارێکی دیکە چارەسەری کێشەی کورد دەست پێ بکاتەوە لە تورکیا و باکووری کوردستان بەم سەردانە؟ Ez bawer dikim ev kêşeya Kurd محقق لازم چارەسەر ببه و دەمێکی de چارەسەر ببه. Em hêvîdarin ku bandoreka erênî roleka erênî Herêma Kurdistanê û serokê Herêma Kurdistanê jî roleka erênî bilîze li ser vê lê baweriyam ew e ki astengiya li ber çareseriyê û astengiya li ber ku Kurd bigihîjin heqê xwe ya herî mezin hebûna PKK'yê heta ku PKK hebe û vê meselê vê kêşeyê bêje ez ê bi çek û tundrevî ez ê çareser bikim zehmet dibe çareserkirina kêşeya Kurd jî belkî paş dikeve. پێتان وایە کە ئاک پارتی استراتیژێتی خۆی بەرامبەر بە دۆزی کورد لە تورکیا بە تەواوی گۆڕیوە یاخود هەندێک گۆڕیوێتی؟ بگۆڕیان دەنگێ بە هات بریم باش وام نەکرد. مەبەستی منەوەیە ئاک پارتی بەرامبەر بە دۆزی کورد لە تورکیا استراتیژێتی خۆی گۆڕیوە؟ Ez bawer dikim vê serdema çend salê paşî de helbesta hikûmeta Tirkiye hat guhardin piştî ku AK Partî bi MHP re em bêjin ittifaqekî kir guhardinekî çê bû ber şa xuya dike. Li pişt derê çi tê xeberdan çi tê gotin ew ya em nizanin lê guhardinekî heye em karin vê bêjin. باور dikim ev guhardin pêş de yani îro çawa ev guhardin bi awayekî neynî be di pêş de jî van danûstandina van çûna hatina van serdana van civîna em hêvîdarin em bawer dikin wê guhardinek erênî jî wê çê bibe mumkin.
باشە ئێوە بە باشی دەبینن کە ئەو سەردانانە لە نێوان هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا زیاتر ببێت؟ ببورم دەنگ باش ئەم سەردانانەی هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا پێتان باشە کە زیاتر بێت؟ بەڵێ محقق بێگومان یعنی سەردان و زێدە ببن چون هاتیچێ ببن ئەم باوەڕ دکن وێ فەیدە بدە ji بۆ چارەسەرکردنە کێشەیە کورچی. زۆر باشە لە ئامەدی باکووری کوردستانەوە هاونیشتیمانیان لەسەر ئەم سەردانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان قسەیان کردووە باز لە باشبوونی پەیوەندیەکانەکەن پێیان وایە کە کاریگەری دەبێت لەسەر ئابووری باکووری کوردستان. کاک زەکەریا ئەم سەردانەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا بەلای بەشێک لە خەڵکی ئامەدی باکووری کوردستانەوە دەبێتە هۆی بەهێزبوونەوەی ئابووری باکووری کوردستان. ئێوە تاوەکو چەند لەگەڵەوەدان؟ ڕاستە هەڵخۆشی چێ دەبێت مەخۆش دەبێت دلێ گەلی کورد خەڵکی گوردنەڤ سینۆری تورکیا دەژین دلێ واجی خۆش دەبێت ji bo pêşketina hevdîtin û em bêjin pêwendîn Herêma Kurdistanê û Tirkiye gelê Kurd êgul Tirkiye dijîn wek pêşketina pêwendiyê xwe bi resmetî le dibînin hem diwarê siyasî de hem jî diwarê aborî de ez xerbiya bêjim. زۆر باشە ئێوە هەبوونی پەکەکە بە ئاستەنگ دەبینن لەبەر دەم چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە تورکیا و باکووری کوردستان یاخود شەڕی پەکەکە؟ بەڵێ چەکی پەکێکی شەڕی پەکێکی نه ji bo çareserkirina kêşeya Kurd e îdeolojiyeka pekekê heye dixwaze ku ew îdeolojiya xwe li ser erdekî bicîbîne ew erd jî ji xwe re Kurdistan hilbijartiye. Derdê wî ne çareserkirina kêşeya Kurd e derdê wî ne ku Kurd bigihîn mafê xwe îla ew dixwaze ku îdeolojiya xwe li ser Kurda bicîbîne li ser Kurda em bêjin serweriya xwe bikarbîne. Nexwe li ku derê li kêja axa Kurdistanê her çar parçeyê Kurdistan li ku derê kêşeyekî di nav Kurd û Kurd hebe aliyekî muheqqaq PKK ye. Wexta ku PKK dibe berjewendî Kurd bi rastî mana wî ev e yanê dibên berjewendî PKK. Wexta ku PKK dibe Kurd yanê dibin ew Kurdê ku ji PKK re serê xwe tewandiye. Ji ber wê li kêja deverê Kurdistanê hebe li Başûr li Bakur li Rojava li Rojhilat wexta ku Kurdekî bigihî xwe ku ne bin sîwana PKK dibe ew Kurd belkî PKK wî wek xayîn binav dike yan jî dijminê Kurd binav dike. Eger derdê PKK eger helwesta PKK ji bo çareserkirina kêşeya Kurd be yan jî ji bo ku Kurd bigihîn mafê xwe em bîra xwe bînin serdema em bêjin referanduma ê Kurdistana Başûr referanduma serxwebûnê PKK bi çi rengî bersiv da çawa got em rezê digirin li ber yek parçebûna Iraqê çawa li Rojava wexta got bi ser ket bihêz bû Kurdê din çawa ji wê derê qewran ji wê derê dûr kir wexta got zîf bû carekê dî dibe yekîtiya Kurd ev tev nîşanî me didin avayê zelal ku derdê PKK ne çareserkirina kêşeya Kurd e derdê PKK got berjewendiyê xwe parêze ne gelek. بەڕێز زەکەریا یاپی جۆغڵۆ جێگرۆ بریکاری سەرۆکی گشتی هوداپار سوپاس لە ئامەدەوە لەگەڵمان بووی.